Ku munsi w'ejo ubwo Donald Trump yajyaga imbere y'itangazamakuru atangariza isi yose ko umuhora wa Hormuz awufunze nyuma y'ubutasi bwa Amerika bwakozwe bugaragaza ko hari ubwato buri gupakirwa ibicuruzwa buri guca mu muhora wa Hormuz butazwi iyo buri gupakirirwa mu buryo bw'ibanga. Donald Trump ahita afata umwanzuro wo gufunga umuhora wa Hormuz, avuga yuko nta bwato na bumwe bwemerewe guca mu muhora wa Hormuz buhetse ibicuruzwa, yewe nubwo bwaba ari ubw'ikihe gihugu ko butagomba guca mu muhora wa Hormuz. Atangaza yuko ibyambu byose bihererekanya n'igihugu cya Iran nabyo bibaye bifunzwe kugeza Iran ifunguye umuhora wa Hormuz, maze ibikorwa bigakomeza kugenda nk'ibisanzwe. Iri jambo ibihugu byinshi bitakiriyeho rumwe, harimo nk'igihugu cy'Ubushinwa, Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'Ubudage, bitangaza yuko hakagombye gufata umwanzuro nk'uwo nguwo, ahubwo hakagombye gukorwa inzira y'ibiganiro maze umuhora wa Hormuz ugafungurwa, ibicuruzwa bigakomeza kugenda bisanzwe. Umuhora wa Hormuz ku bawuzi neza ni umuhora ucamwo ibicuruzwa byinshi, nibura ku munsi hacamo ubwato busaga 150 ku munsi buhetse ibicuruzwa bituruka kuri peterole, kuri gaze, bideturuna mu bihugu bigiye bitandukanye biva mu gihugu cya Iran. Iran ni igihugu kigoswe n'ibihugu bitandatu, cya mbere harimo Uburusiya, Ubushinwa, India, Turikiya, Israel ndetse na Egypt. Israel yakoze ikosa rikomeye cyane, irasa ibitoro byo muri Iran ikabirasaho. Iran ihita isubiza byihuse cyane, ihita irasa mu bihugu 13 harimo ibihugu 9 yangije bikomeye cyane. Iran itangaza yuko Israel yakoze ikosa rikomeye cyane yarasa ku bitwaro byabo bya kirimbuzi, nayo nta kabuza igomba gukoresha ibitwaro bya kirimbuzi irasa kuri Israel ndetse n'ibirindiro bya Amerika. Ijambo ryatetije ibihugu byose, rigatitiza isi yose, ivuga ati ese Iran ko igiye gukoresha ibitwaro bya kirimbuzi biraza kugenda gute? Iran ifite misile, itangaje ko ifite misile ishobora kugenda ibirometero nibura 400, ko hagira igihugu cyose gishaka kwitambika muri iyi ntambara ishobora kukirasaho kandi mu buryo bwihuse cyane. Mu buryo bwihuse byagaragaye ko Iran yagaragaje ko ifite intwaro mu buryo bw'ibanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mezi yashize zatangaje yuko ibitwaro bya kirimbuzi bya Iran yabirimbuye, ndetse nubwo Donald Trump yagiye kuri kamera atangariza isi yose yuko yaba amato y'intambara ya Iran yarasheho uwari mu ndiba y'inyanja, ndetse n'intwaro zibitse mu buvumo ko yazirimbuye, yazimaze. Ariko iryo jambo ni ijambo ryakiriwe. Nyuma yaho nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye zitangaza yuko ikirere cya Iran igikontorora, igifite mu biganza byayo. Nibwo Amerika yohereje indege itaraswa, igeze mu kirere cya Iran irayirasa, ndetse n'umupilote wari urimo ahatakariza ubuzima mu buryo bukomeye cyane. Ibintu byatangaje isi, bititiza isi yose, ndetse aribyo dusanganya n'iri jambo Iran yavuze mu masaha ashize, ivuga ati nihagira igihugu cyose kizijandika muri iyi mirwano ishobora kukirasaho, ko ifite igisasu cya misile gishobora kurasa mu birometero 400 kandi kikagenda mu muvuduko ukabije urenze mu bundi buryo bw'ibindi bisasu bisanzwe bazi. Iran yakomeje kuvuga amagambo akakaye, isi yose igatangira kugira ubwoba, igatangira guhungabana. Umva amagambo ya Iran: twebwe nka Iran dukeneye ibiganiro, dukeneye amahoro, dukeneye ubumwe,
gikeneye inzira y'ibiganiro, ahubwo ikibabaje ni uko abo dushaka kugirana ibiganiro badashaka ibiganiro, dupanga amasezerano akajya mu bikorwa, ariko bamara kugera iwabo bakayasiga muri ya ntebe bari bicayemo, ahubwo bakaduca ruhinga, bakaturasa, bakica inzirakarengane ndetse n'ibikorwa remezo bakabyangiza. Twebwe rero nk'igihugu cya Irani, abanya-Irani ntabwo dushobora kubyihanganira, ntabwo dushobora kubirebera gutyo, tugomba kwirwanaho tukabereka ko igihugu cya Irani atari igihugu ntavogerwa. Ngira ngo mwabyumvise, ayo ni amagambo twasangishije n'ikinyarwanda yavuzwe n'umuyobozi mukuru w'ubutasi bwa Irani, ubwo yavugaga amagambo akakaye nk'ayo ngayo, isi yose igahita ihungabana igahinda umushyitsi. Bivuze ngo Amerika nidahagarika intambara ngo iyoboke inzira y'ibiganiro, Irani nayo nta gahunda ifite yo guhagarika intambara, nayo igomba gukomeza inzira ya twirwaneho kugeza intambara ihagaritswe. Kandi ijanisha ry'ubukungu ryo niko rikomeza kuzamuka. Ijanisha ry'ubukungu rigaragaza yuko mu kwezi kwashize ibikomoka kuri peteroli byari kuri 4%, ubu ryaratumbagiye ryageze ku 8%, naho ku bicuruzwa bisanzwe byari kuri 2.9%, bikaba bigeze kuri 4%. Murumva mu gihe intambara imaze mu mezi asaga 3 imaze iri kuba, murumva hashize umwaka ijanisha ry'ubukungu ryatumbagiye ryageze kuri kangahe? Murumva igisigaye urumva ni ugusenga Imana yonyine ikaba yadukorera ibitangaza, igahagarika intambara, biriya bihugu byombi bikemera kujya mu biganiro. Mwari kumwe nanjye Mbate 250. Nimba ugeze kuri uyu muyoboro, nimba ikiganiro cyakuryohanye, kanda subscribe, ukande share ndetse ukande no kuri comment utanga igitekerezo ndetse uyisharinge n'abandi. Dusubire mu kiganiro nagaruka.